sa pedi-pedi kuit bunyi sa pinalik ato pedi isite nasito lang dumikit na wo ilag si ilarit suliante ginawa napasal din di magluwang magniyo magkasuwa magkakining magpepa magsipang kuwi kuradyo maglipak-lupak iya Mangnisiye magkasuwa sikay kan manusiyang Mangnisiye magsasa mopotan nga nebida bunyi jowang bisara bisara maglaka-laka luwain duwangan magilang kyo ilang kiwan mayam na kyo ayusan mayam na kyo pakayan kilay dan sineseat uwe na kilay landang papel din ko investan mayam na kyo kilayan niya na initeman nalan na ninaibrohan pagbuwos sinaibrohan paparen dinorakan basa ilanuan papapisengan mayam degyo lipstikan tong den pineatan buga ini detalepan na penuh kapulputuhan mag-adiel magpalaksi bahasa magpapoteng kelewan dadali na peat kwe isi sapi Bangkite mag-LDL, dakite magpa-elew Tamanan makatalew, pangdukyaw tewa elew Dumen kyaw nga pote na kuit nun kwe-kwit kawew Bangnesi pagmalaman, suwulin ka papelan Mayam ne kyaw cellphonean, cellphonein dia tatangan Dine ko ilimbahan ko inang tanan Nesi pagmalaman mayam ne kyo motolan motor din kang ilapan gipe ko pinarking nage pinarking si kalindeman pinarking si karantaan pinakite-kitehan si may kabutjangan busiye kinabayaan babi dende katauhan na motor lo inindaman motor ten tricycle na dendehin pare magdemul suga bang motor ten bit bisan driver nin pangit pakulekat manaing bisan pelarik-larik gingatu paruai nasika upare pakeke bang lelahin ne papel si dende makunang bel dahin ni pare magsengil ang ni pinakwan number wene aata sekel subang kyo taga rider dahin ngurong number bisan kyo pas nila pamayaman de kauhin kene bantuk si Daniel ang ni kyo taga rider paangkas ni si Buli ne bawuk kwe buling tempel Lahin maglalawas nagidendehin makras Bangay kyo babong irat dendehin siyong nampak Subang kyo driver Hilux bunay kyo babo paluwas bisan koknot ko ongas na dendehin pare makras Mainek ko tamanan na si kalangan kumyaan Niya kasilapan makukuampun si kaam wahia wassalam